Ningelele ngiphinze ngemukele emaswati lamahle namhla kusihlwa yemukela nina Didindzaba tekwephetha usuku lentabeni tetfulelwa nguncedile Mamba singakangeni kito ngalokuphelele sidabuka tihlokota leto lethamba embili. Induna yelitiko letempilo umhlonishwa Mduduzi Mathebula ucinisekise sive semaswati ukuthi litiko lenta ngako konke lusemandleni ukuthi amaphilisi atholakala esibhedlela salapho ke labanakekela labathikamedeke ngomcondo. Libhange le-Standard Bank selihlabe ngesikozwana inhlangano letahlukahlukene ngemali lenganga 2.5 million emalangeni seyonke. Livela kaNgwane litawumukela emalunga ebhodi yetemidlalo yaka-Commonwealth latobamba umhlangano wawo waphinze abe netingcoco nalenhlangano. Ngwane lomuhle naDidindzaba ngalokuphelele. Induna yelitiko letempilo umhlonishwa Mduduzi Mathebula socinisekise sive ukuthi litiko letempilo lenta ngako konke lokusemandleni ukuthi amaphilisi atholakale esibhedlela lesinakekela labo labathikamedeke ngokwemcondo e-psychiatric center. Kulandzela imibiko yokuthi kude imithi yalabo labagula ngengqondo esibhedlela salabagula ngengqondo kaManzini. Umsakato ukhulumisene nenduna yelitiko letempilo umhlonishwa Mduduzi Mathebula lovetile ukuthi noma imithi ke yabangekho etibhedlela kodwa ke lo walabo labagula ngengqondo ukhona njengoba bekathe kude esibhedlela kanti ke lapho kugcina khona imithi yahulumende bekwathi ukhona maneke kungakabonakali ukuthi ukhona kude bakhona ukuthatha labo labakufanele ukuthi bawulanze. Indzaba yemaphilisi ngaya ke ngahlola nakhona nangiva ukuthi kushoda emaphilisi. Ngakhanza ukuthi lamaningi asakhona e-Central Medical Stores mane bebangasi aware laba base-psychiatric center ukuthi asakhona. Lokukhulumisa ke nema-systems ethu ukuthi sikhone kwa-digitalizer lokhu facility akhone kubona ukuthi kunani kude ini. Bangatsheli bantu ukuthi kude amaphilisi kanti asakhona e-Central Medical Stores. We are working on that. Ukuthi lokushodako akushode ngoba kude vele hayi ukuthi kube khona e-Central Medical Stores kephana kubede lama-facilities bavele basukumele edulo lokuningi bagijima bakumikisa but liciniso lesi kukhona lokushodako. Ngicelile ke yetiko ukuthi abende nabo kuthiwa i-emergency procurement lesi sayisebenta ukuthi masinyane singaze simele labo labanikwe lama-order lokhanza ukuthi le lead time ibabo 3 months sometimes kuya kubo 4 months sikumele. We can't wait for isikhathi lesithe kangaka etintweni leti critical noma kuma essential drugs. We need to then engage maybe emergency procurement kubona ukuthi kusonzele mathudane kutokhona kubamba lesimo sisamele lama order lamakhulu. I-health sector angeke ifanane maybe nalamanye ama sector ngoba kufana impilo yabantu. Kumcoka ukuthi as a matter of priority si-review le procurement process ukuthi singayinciphisa kanjani indzabeni la health. But ke again nathi la ngekhathi la health kumcoka ukuthi sibuke silungise i-capacity of labantu labasebenza lo msebenzi ngoba ngalesinye isikhathi ukhanza sakusiwo lama systems nithi nje induna yethite kufanele kuqiniswe inhlelo tahulumende tekumikisa yona imithi kude kungendeki iliphusa linjengaleli washo ukuthi noma imithi kusetele eminye kodwa ke lena ledzingeka kulesibhedlela ingilele khona. Inkimbali Mavu senzaweni temsado echannel yamaswati nanto bethabethe ezulwini. Libhange le-Standard Bank selihlabe ngesikozwana tinhlangano letahlukahlukene ngemali lenganga 2.5 million emalangeni seyonke. Letinhlangano temukele lamasheke namuhla ehotela lase-Real Villas ezulwini ethulwa ngumnumzane Mlamuhlatshwako lophuma khona ibhange lase-Standard Bank. Libhange le-Standard Bank litibekele ngale tiketsi letimbili encele esihlanu temalangeni ukuthi isekele inhlangothi letehlukahlukene letifaya ekhatsi leto lesihlangothini letempilo kanjalo letentfutfuko kanye naleto tekusungulwa kwamabhizinisi nekusekeleka kwenhlangothi letifaya ekhatsi emabhizinisi abantu labasha kanye nabomake. Lomuhla athula ngalokusemthethweni dona-ke timali letiya-ke inhlangothini letehlukahlukene lebekadzamelele umphathi welibhange le-Standard Bank uvetile ukuthi balibhange batimisele ekuthenini basekele inhlangothi letawuletha-ke intuthuko esiveni ikakhulukati elihlangothini lekwakha amathuba emisebenzi kanye-ke nekuqinisa tinhlangothi tetempilo. Imitamo yethu yokuthi sikhone
contribute positively underpinned by careful identification, management and mitigation of environmental, social and government risks, ESG. Our CSI strategy incorporates strategic projects and community investments. We do continue to invest in programs, working with partners in government and society to support priority areas such as education, health, arts and culture, community development, women empowerment, entrepreneurship, climate change, and financial inclusion. In the prior year, we invested more than 1.5 billion in various initiatives that are aligned to our CSI pillars. Le msebenzi lena iyaqhubeka and umehluko empilweni talaba labatfola kusizakala ngale msebenzi lena ikhona ukuthi i-connecte le mimango lesebenza kuyo back to the Standard Bank brand. Kanti-ke lochamuka elihlangothini lwetempilo elihlelweni lokulwa negciwane lamalala eveva evelo ufetile ukuthi bathola kakhulu ngale mali lehlanyelwa libhange le-Standard Bank washo ukuthi le mali isetshenziswa ngendlela lekahle sibili njengoba laseSwatini sentibona-ke lenda kancane kakhulu elihlelweni lokulwana lolu gciwane elibanga imbozilwane lekunguye malala eveva. Because we have been able to have partnerships with institutions such as Standard Bank, we have been able to make a serious impact. Inhlangothi letizuzile kulolu hlelo lokunikelwa kwayimali Standard Bank itfaka ekhatsi inhlangothi le-Junior Achievements eSwatini lolusekela abantu labasha ngehlangothi lokucala kwamabhizinisi kanjalo inhlangothi letfaka ekhatsi tekongiwa kwemvelo. Inkampani ye-Maize National Cooperation NMC Inkampani ye-National Maize Cooperation NMC seyisukumise luhlelo labalibita ngokuthi siyayishintsha lendvo lolu hlose ukuthi luphakamise lizinga lolusito loluya ezweni kutekulima. Umphathi wale nkampani uthi njengoba eminyakeni leyendlulile tigulumba betilima ema-awala siphohlongo ngelanga nyalo ke sititawulima ema-awala 18 ngelanga. Inkampani ye-Maize National Cooperation NMC yakuleli ithi ngekubuka ukuthi isivuno selive siyancipha njalo ngeminyaka lesinye setizatfu labasibonile lesibanga lokho kuthi bona njengenkampani abamikisi lusito lolwanele lwetigulumba yezweni ngako ke lo nyaka basukumisela uhlelo labalibita ngokuthi siyayishintsha lendvo. Umphathi wenkampani yaka NMC umnomzane Mavelavilane uthi lo hlelo lutawelula ema-awa ekulima kwetigulumba uthi njengoba betilima ema-awala siphohlongo ngelilanga nyalo sekutawuba ma-awa lalishumi-nesiphohlongo ngelilanga. So ke sisuse lo msebenzi ke nyalo sing-NMC lokuthi lo nyaka si-introduce uhlelo lesilibiteke ukuthi siyayishintsha lento. Lo nyaka ke sibukela ukuthi lokhu nje tivula setinile. Itolo sikhulumba besingena nga-8 noma besisebenza 8 wema-hour ngelanga. Ukhanze ukuthi sikhuluma nje sisinye nase ubala umsebenzi lesondile mase kushona ilanga mhlambe silime 3.2 wema-hectares. Lo nyaka ke sithi angeke kube njalo. Sizawu-extenda from lo 8 hours per tractor per day to 18 hours per tractor per day. Lokusho ukuthi ke na ukubala lokho ngale silumbi nangabe sigulumba besenta sitawungena nga-4 AM nyalo ekseni siyawushayisa nga-10 PM sigulumba. Lokusho ukuthi ke ngilo 18 hours and sitawuminimize nakulesithi ke i-idle time. Lokusho nje lo 18 hours sitawuphumula nje ngokuthi sinatsa lelo tiya noma sibamba lelo thamo but lokunengi walo 18 hours vele utabe kusikhathi lapha khona likhuba liphansi noma lidesi liphansi noma sigulumba simeme liplantela siyaliyali. Sitawuhamba siyokhempa etindzaweni lesitibonile evela. Le nkampani ithi silo semhlaba nasivula iPhalamende savakalisa kukhathateka ngekuthi kunenkudla lokungena kweveni kunaloko lesitikhicitela kona ngako lo mkhankaso uhamba ngco emagamini aso silo. Ndzabente channel eMaswati kuyancedile mamba ngikumathapha.
Litiko letemphilo ngebambisana letinye tinhlangano letibukete temphilo kanye nelihhovisi leliphini landvunankhulu namhla basukumise ngalokusemtsetfweni umkhankaso lobitwa ngokuthi Every Hour Matters lohlose ukuthi watise kabanti bantfwana labancane bebafana nebemantfombatane ngetindlela tekusebentisa noma tekuvikela ligciwane lembulalave kanye nekusebentisa emaphilisi ePrEP lasitako ukuthi bavikele ligciwane lembulalave uma sebayile ecansini bangakativikeli. Litiko letemphilo ngekubambisana netinhlangano letikhulumisa tindzaba tetemphilo letahlukahlukene tifaka ekhatsi PEPFAR, UNICEF naletinye kanye nelihhovisi leliphini landvunankhulu namhla lisukumisa ngalokusemtsetfweni umkhankaso lobitwa ngekuthi Every Hour Matters. Lo mkhankaso ulohlose kukhulumisa bamfana, bomavumbatane nebebafana labancane ukuthi bati kabanti futhi bakhulise lizinga lekusebentisa tindlela tekutivikela noma tekuvikela ligciwane lembulalave kakhulukati kutsatsa emaphilisi latiwa ngePrEP lasetjentiswa kuvikela kutheleleka ngeligciwane angakapheli malanga lamatsatfu emva kwelicansito olungakavikeleki. Lisekela lemcondziso yosito lwetemphilo lwasemitfolamphilo Dkt. Bongiwe Malinga uthi kusukunyiswa kwalo mkhankaso kusho inchubekela phambili emfutfweni labawufakako kukhulumisa indzaba yekuhlukubeteka kwabamfana nekutfola kwabo lusito lwetemphilo lolukhonsako. And agents. On behalf of the Ministry of Health, I am honored to officiate the launch of our initiative which is Every Hour Matters. This campaign represents a critical step forward in our collective efforts to address the pressing issue of violence against children and improve access to essential health services for survivors of sexual violence. Despite the availability of post-exposure prophylaxis and other critical interventions such as emergency contraceptives, sexual transmitted infection treatment and others, there still remains a significant gap in the awareness and access. This is why we are gathered here today, distinguished guests. The Every Hour Matters campaign aims to bridge that gap. It is not just a slogan, it is a call to action. It underscores the importance of immediate clinical and mental health support for everyone who has had a risky sexual exposure. Ngekholwa lihhovisi leliphini landvunankhulu ngemnyaka wa 2022 live lakangwane lenta licwaningo ngehlukubeteka kwabamfana. Imiphumela leyatfolakala yaveta kutsi baningi bantfwana bemaswati labahlukubetekako ikakhulukati bemantfombatane bahlukubeteka ngetelicansi. Tinombolo taveta kutsi bantfwana bemantfombatane labahlukubetekako bangi 8.1% bese kokuthi bebafana bangi 3.3%. Ndzabeni te-channel emaswati kuyancedile mamba ngisembabane. Ngolelo muhle lasikhatsanyalo sidagijima setimakethe sonatha nemanti nasibuya indzaba tiyachubeka.
Emaphoyisa aseNingizimu Afrika sekabophe indvodza lelinganiselwa eminyakeni lengama-30 letholakele itama kukweca kanye nemali lenganga-400,000 emalangeni. Indvodza lilinganiselwa iminyaka lengama-30 neminyaka lemfica iwoshiwe ngamaphoyisa aseNingizimu Afrika kulandzela ukuthi yetame yokuwelela eveni laseSwatini iphethe imali lengalinganiselwa ezinkulungwaneni letingama-400 emalangeni 400,000 lapho khona bekade itama ngena ngemngcele wakulela eveni laseNingizimu Afrika ingenele ekhatsi eSwatini. Ngekusho kwembiko wamaphoyisa kaHawks, le ndvodza ibanjwe-ke ngilabo labasebenzisana amaphoyisa emngceleni base-ke sebayindlulisela kiyo emaphoyisa lapho kuchubeke khona liphenyo. Kwatholakala ukuthi le ndvodza bekade ithwele imali lengu-400,000 nomalangeni lebekade itama kungenela nayo eveni laseSwatini. Kanti-ke le ndvodza kuthiwa ibeseke seyibekwa licala lekutholakala-ke nemali kanye-ke nempahla leyebiwe le kubheke ukuthi ivele enkantolo yamanje elukwatini kusasa mhla tinga-25 enyangeni leSetulo. Endzabeni nemsakato weshayela eMaswati kubiya Kimberly Mavuso eMbabane. Emalunga ebhodi lebukete emidlalo kwa-Commonwealth atawufika ngeveni laKangwane atobamba umhlangano wawo aphindze futhi abe netingcoco kanye nalababukeke ibhola kuleli kanti futhi ataphindze abe netingcoco kanye nahulumende. Ibhodi ke yaka-Commonwealth sigadzile lokuthi itheleke lakhaya la khona sebavele basendleleni batofika esikhuphe bayalenda kusasa mhla ka-25 kuyo lenyanga. Itofika ke yonke ibhodi iphelele ichutshwa nguye president babe Chris Jenkins long president waka CGF. Lese sovele ukhona lofike lamuhla kube nguye personal assistant wakhe president lo sovele akhona lakhaya lote nje kwekuthi abukisise kwekuthi konke kume ngemumo kulungiselela kona kufika kwayo le board kusasa. Luhlelo ke lwayo le board lufaka ikhathi tinhlangothi letehlukahlukene ikakhulu ke ngalokuthi mhla ka-27 ngalesihlanu ngulaba tobe babambe khona lo mhlangano wabo lomkhulu lesithi board meeting yabo baka Commonwealth lilanga lonke nje ngalesihlanu. Ngalesine ke emva kwekufika kwabo ke ngalesithathu ngingaveta ke ukuthi ngalesithathu batomukelwa ngiyo indvuna yetemidlalo la itobamukela khona officially nje event nabafika ngalesithathu entsambama. Umsebenzi ke uyaqala ke ngalesine mhla ka-26 la khona sibheke ukuthi ekseni baye kovusela ndvunankulu lomelelwe nguye DPM sathi sonke ukuthi ndvunankulu out of the country on official business. Sigadzeke ukuthi imihlangano itobe sesiyachubeka ke emva kwaloko kulungiselela yona le board meeting la i-development committee yaka Commonwealth itobe sesiyibamba umhlangano wayo kulungiselela lo mhlangano lomkhulu. Lokumcoka ke lana kungukuthi entsambama ngalesine sesingena nje ebusuku kutobe kunemhlangano lomkhulu lofaka ekhathi iboard yaka Commonwealth kanye kulungiselela kanye neboard yaka iyoga la khona sitobe sitsingitsa tona tindzaba nje letisitsintsako nje kanye ikakhulu kubukisa nje ukuthi silive besisolo sikhompyutha siparticipate kuwe ma-Commonwealth Games nema-Commonwealth Youth Games lebe kakhona eTrinidad and Tobago. Sigadzile ke ukuthi kulo mhlangano lomkhulu lona siphindze sibukisane tindzaba tema possibilities ukuthi silive sing eSwatini.
Likhethelo lesive lakuleli lebafana labancane ama-under 20 seliniketwe insaya yokuthi limelele live kahle emidlalweni lelitabanayo-ke weCOSAFA nalidlala-ke nabalingani balo khona-ke le midlalo ibanjelwe eveni laseMozambique. Licembu lebafana abancane bema-under 20 lakuleli lihambile lomuhle lapho livaleliswe khona umphathi endlunkulu yebhola Frederick Mngomezulu ahambisana nabomkantshubomvu ebholeni letinyawo labavakashe kuleli labaqhamuka eveni leNigeria. Kanti-ke wavayelisa labadlali Mngomezulu uthi abadlala ngokudikhandla badethembe futhi benesiqiniseko ukuthi bayakushokotela ukudlalela live lawo benesiqiniseko ukuthi babuya-ke ngelanga lekugcina lalenzebe. You know, think about it. Even when you are asleep, dream about it and say, I want to do better for myself, for the federation, for the country, for your family, and for everyone out there. And see yourself as someone that will be also playing football in the top leagues of the world. So don't look down upon yourselves. And as you go, in our culture, we are renowned for respect. At all times, make sure you respect your authority. Yakubu Ayekben lowadlala licembu le-Everton ubuvalelisela abadlali washo ukuthi abenesiqiniseko ukuthi nabadlali bayadethemba futhi basebenzisana njengelicembu kube bede lodlala yetfane. Say I'm the one that trained this boy. It's a joy for the country. It's a joy for the FA as well. Bringing these boys together, making these boys follow their dream. They give you guys the facilities to become good. What do you need more? Once you cross the white line, fight. You don't. In a team sport, you have to push your teammate. Umqeqeshi walicembu Zindizogama uvetile ukuthi balicembu sebalungele futhi-ke beme ngemumo ukuthi badlale le midlalo ngekudimisela lokukhulu. Kanti-ke nasebahamba abadlali Yakubu Ayekben wicembu le-Everton bese ubaphake imali lengalinganiselwa enkulungwaneni letilikhulu emalangeni 100,000 kuthi kube ngumphako wabo labantu ayisebenzisa embili basahambe kule midlalo. Ngikhimbali Mavu senzabende Msado eChile Maswati eTechnical Center kaLobamba. Dingako lebengiphathele tona namhla kusihlwa Maswati lamahle ngingakade phethe ngidawuphinza tihloko taleto lebethamba embili. Induna yelitiko letempilo umhlonishwa Mduduzi Mathebula soqinisekise sive ukuthi elitiko lenta ngakonke lokusemandleni kokuthi emaphilisi ashesha atholakala esibhedlela salabanakekela labathenga yamideke ngomcondo e-psychiatric center. Libhange le-Standard Bank selihlabe ngesikozwana nihlangano letahlukahlukene ngemali lenga 2.5 million emalangeni seyonke. Live la kangwane litawumukela emalunga ebhodi yemidlalo yaka Commonwealth letobamba umhlangano wawaphinza abe netingcoco nenhlangano libuke temidlalo kuleli kanye nahulumende. Ngwanele umuhle nichubeke nibe nebukela lokunhle tihlelo netitawulandzela nisale kahle.